Aksi protes bisu para boneka kelinci diselenggarakan di seantero penjuru Mongolia pada Senin 11 Oktober. Demo dalam rangka Hari Anak Perempuan Internasional itu untuk menuntut perlindungan yang lebih baik bagi anak perempuan dari tindak kekerasan seksual. 2017 онд биеийн хүчирхийлэлт нийтдээ 130 орчим хүүхэд өртөжүүлсэн бол одоо 2020 оны байдлаар нийтдээ 330 хүүхэд биеийн хүчирхийлэлээр харж болжээ гэсэн энэ тоо статистик байна. Энэ бол зөвхөн цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн тоо. Тэгэхээр 330 бүжин энд чимээгүй суулт зарлаж байгаа. 2020 онд биеийн хүчирхийлэгдсэн хүүхдүүдийн тоогоор бид бүжингүүдийг тавьж суулт зарлаж. Hukum yang lemah menjadi faktor utama maraknya kejahatan seksual, ungkap Oyungerel. Menurut hukum pidana yang saat ini berlaku di Mongolia, seorang pria yang memperkosa gadis berusia di bawah 14 tahun terancam hukuman penjara 12 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman penjara seumur hidup. Kendati demikian, tidak ada kasus di mana pelaku kekerasan seksual menerima hukuman atau denda maksimum. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Ulaanbaatar, Mongolia.